in mostly athletics. Abokutoranwa nubwa nyuma yo kwereka omutindo murunjo mu bwiro bamaziro mu nkambi obwo barukutendekwa enkambi eji yatebekanisiibwa b'ekigombe kiri kureberera emizano gwo kwirukanga mu Uganda cha Uganda Athletics Federation ebireri ya Trinity College mu Kabale. Bitu no batunjira umunyambabazi Dr. Ngatigiza akabakwatiraho mu kutendekwa kwabo aba bakino bwetaje bwebekozeso kubasa kwetebekanisa kurungi. Tebine canvas zo kujoginga nazo, tebine tracksuit zo kuwominjiramo, tebine spikes. Mwene yo challenge ya manero mun training kits. Konko mutende kigudu na himsibwa inobwesije ko barakwija gukora kurungi mu rutororo. Abwa middle and long distance na to expecting kufunamo. Kuba tene tanso na capture yo kurane nominating national team. Nchokora kigeze bakabageta Switzerland of Africa kugira wezo kweri. So ninungi tarimo buzubu. Abasigazi bari muri wisunu wagaba Barnabas Mugume, Katurebe Edison, Turnawe Ambrose, Byakatonda Alex hamwe na Mwebaze Nicholas. Kanda bichi bari mu basi ya Brenda, Patience Kobhwezi, Owembabazi Clever, Nuwasima Fiona, Tabanganisibwa Brenda hamwe na Gumoshabe. Impakezi za torore za National Cross Country Championship nizitaba mu birukanje ba Kirumana bashija n'abakazi bitaba n'ibirikiro mbicuye kabibire cy'abana hamwe n'ecy'abakuzire. Aba TV West and Alojas byamukama.